Айыл өкмөттөргө мына мен айтып коеюн. Айыл өкмөттөрдү текшерүү органдары кезекке коюп алган. Аларга bir konova kep kasadağın, je barıp tekşerip durup adam biz 4-5 kişi bolup kelebиз, bizge çay dayarda deyip. Ayıl ökmötlerge barıp soyuşunu jeyip. Emne deysiңер, ayıl ökmöt oşoldum ya, ço tegene kılar ayıl ökmöt jedekçiler. Jok. Bardığını ayıl ökmötün büdjetten oşolar çay berip oturdu. Azыр ушунда тапшырмай коюп атам, ошо чай бергенди токтотобойбу деп. Мен мына өзүмдөн баштап атам. Азыр 5 районду кыдырып келдим. Эч жерден барып, эч союштун жеген жокмун, чайын ичкен жокмун. Эчтеке болбой эле экен.